unale ngazi ukuthi ngiyahlupheka uyothengela umanqele ibhasi liyaphi ibhasi kumanqele umanqele uthe imali yebhasini umanqele othe kimi ngalobola manje eshade manje namhlanje alobole aphinde eshade khona namhlanje uzothenga amabhasi hayi ngaze ngabuza ubuhlungu phindaphindiwe. Hello everyone, usuku lakho luhamba kahle. Uwelile-ke uyakhala ngokuthi ubaba uNala umthengelelani uMthandeni i-minibus njengoba uMthandeni vele nje ezimali zakhe ukhombisa nje ukuphoxeka, kodwa vele siyamazi sonke uwelile ukuthi vele unomona nokuthi nje yonke into eyenzeka uMthandeni akahlezi nje ihambisana naye, njalo ufuna ukuthi uMthandeni nje angaphumeleli, hlezi nje enenkinga noMthandeni. Asambe somlalela ukuthi uthini kahle kahle. Shonani khona manje uyaqala-ke ukufika la, make sure ukuthi ushiye usubscribe ukuze ungeke phela uzophuthele amavidiyo afana nalawo. Shonani khona Unala lelani manqele ibhasi uthi akalenzeni ibhasi umanqele he kade emhlabeni kunjani hey nkulunkulu wami sihlupheka kangaka hey engabe inhlanhla yami isa nasiphi isalukazi naliphi ikhehla. Unala ngasukela umanqele amthengele ibhasi bengeke ethengele wena ibhasi mina bengeke ngithele ngishive indonsi ikhishi. Unale ngazi ukuthi ngiyahlupheka uyothengela umanqele ibhasi liyaphi ibhasi kumanqele umanqele uthe imali yebhasini umanqele othe kimi ngalobola manje eshade manje namhlanje alobole aphinde eshade khona namhlanje uzothenga amabhasi hayi ngaze ngabuza ubuhlungu phindaphindiwe engaze ngabuza ubuhlungu wejobe khathi banjani nje onala hey abasifuni onala bafowethu abasifuni liyaphi ibhasi kumanqele awunesibindi kodwa unala uma umanqele bazala bemphethu yezwa eyazi abuhlungu inhliziyo yami wejobe eyazi ngoba ngikhuluma nawe ziyehla inyembezi echa kunanhlanhla emhlabeni echa ngase nganebhadi. Unala nje uthi umanqele ibhasi akalenzeni njengoba uhlupheka kangaka nje urandwa kini upatalala unemali yokuthengela umanqele ibhasi uthi uzolenzani umanqele ibhasi umanqele ufuna ibhasini hlanhla yakwazi kubo kwalo ibhadi adukeli kamakhelwane limqonda ngqo umnikazi walo. So shaya izandla koze kube nini ngampeshayelo abantu izandla hey ibhasi nje ethengela umanqele uzolenzani leli bhasi hey yazabuhlungu inhliziyo yakhe iyaqaqamba ubuhlungu ngaphakathi hey yazabuhlungu inhliziyo yami ngathi nganjule ifamily engozini yonke quantum yonke. Okay everyone, sivala la ividiyo namhlanje sibeka ungqi nizizwele-ke uwelile ekhala vele nje into ehlangene noMthandeni sisiyamazi hlezi inkosi yami ekhala, but anyways-ke I really hope ukuthi enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash a little like button, uphinde usmash a little subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.